O tuatahi ke kaha te tangata i tōna takitaha. I tōna takitahi ki te āra i ai anō. Tuatu i ai anō, kia pakari ai ki te āra i ana te mariki ana mokopuna tōna ke whānau. Aha ko te aha. So I guess for us it's just ensuring that we have a safe place for our mokopuna, so that they have a future too that they can look forward to. Just the opportunity to have it at this early in the vaccination turnout. I was all for it. Hare ki te tākota, me ki tukuna tō whānau hoki ki te tākota ki o koutou nei rongoa COVID-19 e whakaoratanga tō tātou nei whānau whānau. Pia dua, kara whiua.